ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اشتوى تمويبزا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الله سبحانه وتعالى nanyini buyinza tudiza obulambu bwaffe luvannyuma lw'okuba nga tubadde bafu naye tugenda kwengera mu maaso okubeera nga tusoma ekitabo kyaffe kya yasawo n'ekikitiibwa. Naam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكم مما نخلقكم من ماء مهين. twasoma mu idgham netugamba nti ennyukuta empeerere singa yeegatta neya sukuuni, eno ya sukuuni ebulira mu eno mukajjukira kati no kaafu ya sukuuni egenda kubulira mu kaafu eno empeerere zaatulwe ng'ennyukuta emu. tuga nti nakhlukum, kategedde lukum mimma nakhlukum min ma'in mahin. lukum mimma nakhlukum min ma'in mahin dhillin min yahmum. Tuga nti dhillin min. Naam, mu Qur'an tujja kusangawo shaddi, twakisoma dda naye wano bagikuwa just because bakusomesa, naye mu Qur'an tujja gisangawo kinakuba mu nti nun sakina wejja au tanwin wejja maaso waliyo ya oba waawo obawo koki obawo shadda maaso tegereka. So tugamba nti dhillin min yahmum lum min rabbil tanzilun min rabbil alamin. tanzilun min rabbil, so simira ne mirra. tanzilun min rabbil alamin. tanzilun min rabbil alamin. Naam, ngena kuddam lukum mimma nakhluqkum min ma'in mahin dhillin min yahmum lum min rabbil tanzilun min rabbil alamin. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tugenda kutandikira wano dawusa ne badyanjalo neeno. Naam, nsonga ki ngikomezaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.